mafatshe a mangwe a Afrika a itemogela go thagoga outbreak ka puo ya Seng ga bolwetse jwa Mpox. Lefatshe la rona la Botswana le lone le mo diphatseng ka jaana mangwe a mahatshe a le bapileng lone a amegile hela thata. Ka jalo se reta marele lephata go ema ka dinao go tsibisa setšhaba ka bolwetse jo le tse ba ka di dirang go thibela bolwetse jo. Mo thulaganyong ya tsa botsogo gompieno re ta utlwa ka botalo ka bolwetse jwa Mpox ga mmogo le gone go utlwa gore ba lephata la botsogo ba ipaakantse go le kae go tsibogela seemo sepe se se ka thagogang mabapi le bolwetse jwa Mpox. Re ta simolola thulaganyo ka go utlwa ka botalo jaaka go tlhalosiwa ka bolwetse jwa Mpox. Mpox ke bolwetse bo bo tlwaelesegileng ko mahatsheng a mo Afrika bo DRC le bo West Africa. Bontse bo le teng lobakanyana. Yaanong bolwetse bo bakiwa ke mogare yo bidiwang gote monkeypox virus. Yaanong ke monkeypox ka gore o ile wa ithela le gore o mo dikgabong ka bo 1950. Yaanong for the first time o bo hela o baka bolwetse mo mothong ka bo 1970. Yaanong ha ba go lemoga mogare o e ba bona gore ke ono le gore no tshwere di monkey tsele kana dikgabo tsele e be na gona gore ke monkeypox virus. Mengone o ntse o gateletsela mahatshwane a bo DRC bo West Africa ya lo go ithele ka 2022 o mo ile gore ano e be re itamogela gore bolwetse bo yanong bo gasa malahatse ka bophara Europe, America ga mmogo le mabapi ko South Africa. Ke bone e be re le magore yanong go a rena le mathata a matona ka bolwetse bone. Bolwetse jwa Mpox bo ka lemogiwa ka dikai dife? Bolwetse bo bona le dikai tse leng gore di tshwana le malwetse a mangwe ka go bo buika ka disonyana buika ka bogwata mo letalong mo mmeleng wa othe matsogo le maoto go thele mo mmeleng tota. Mme re na le malwetse a le mmalwa a ileng gore a supa gape ka tsone dikai tse mo ileng gore ha o sa ile thoko thata go na le kgonagalo ya gore bolwetse bo bohelele bo ka o ka ithawa re ke bolwetse bo sele mentswa e se jone buitse re thata ka yone rashione eo gore rashi e khona go simola ka re ana ke mookwane e be gola e be tsone bogata bo bohela ka re bona le matutenyana a metsi kgantelenyana boladu and then e be ile gore ke rashi ile gore ya nwa bona motho gore tota motho o na le mathata o e bona mo satlhego mo mmeleng ile bothoko na go tsedingwe e baba yalo mme ga se dikai hela tseleng gore ke tswetse gore ra di itemala ka boletse bo ka gore bo kgona go ta ka re ke motho na le flu motho a nna le dikai tsa ka rona le gone go gotholanyana mamina ga mmogo le bo mogote go lapisega go rema ga ditokollo ga mmogo le gone ka re ha o metsa ka rona le dikodu tsone bo di sore throat yalo yaanong di tla gore motho kgona go tsaya bo beke tse pedi bolwetse bo ha sona go bokapa a sa itshupi dikai tota e be re morago yaanong e be le gona yaanong dikai tse di itshupang ka botlalo. Bolwetse jwa Mpox bo itshupa ka diso le dintho mo dikarolong tsa mmele ka go farologana mme gone bolwetse jwa Mpox bo anama jang? Mehuta e mebedi ya gore bolwetse bo ka nama yang santha ya ka nne ke tlhalosa ke bolwetse bo leng gore la nthare bo bone mo diphologolong ke re yaanong re butsa re ke zoonotic disease. Yaanong ha bo tswa mo diphologolong bo tsana mo bathong ke bona le gore re nna le bothata bo botona so yaanong gone ko mahatsa le gore bo twelesegile teng diphologolo tsone tsa bogabo le bo dipeba batho ba kgona gore ka kana mo ya tsone le diphologolo tsebe ba tshwara bolwetse bo mme mo bathong ba ileng gore bone ba na le bolwetse bone bo already gantsi kanamo ya motho to motho iragala through close contact ya ka ha ile gore motho o se tsana le dikai tsa bolwetse bo kana bone bo gwata bo e wa go amana le ene kana wa mohaga kana wa matla kana le gone go tlhakana dikobo ke so se le gore se baka gore
batho ba hela ba tshwara bolwetse bo mmeng mo gongwe la ha ile gore ga se gone ka tsela tse dintse ya go na le ha ile gore ha o bua le motho le ba bile thata e be go ra gore gongwe matlhasedi a mathekanaeng ha bua ya lwa ntsa go wela le gone gore go kgona gore go ba ke gore motho a hela tshwarwa ke bolwetse bonego mme hela gantsi ra be re raya gone kana mo ile gore gantsi through yone ratio new ile gore ha motho a go khoma yone ratio o tla gore ke bona hela gore gantsi bolwetse bo hela bo anama mo go yo le gore na sana bone bolwetse jwa mpox bo anamisiwa ke matute a tswang mo disong tsa motho o amegileng fa ka amana kgotsa kgomana lo iseng a nne le bolwetse jo ta jaanong re utlwe gore re itemogela seemo se se ntseng jang sa bolwetse jo mo lefatsheng la rona. Let me from outset indicate that at the moment Botswana has not recorded any case of mpox. Ta ke simolole ka go tlhalosa gore mo sebakeng se lefatshe la Botswana ga le ise le gatise pego epe ya motho yo a milweng ke bolwetse jwa mpox. Go tlhagwa ga bolwetse jo mo kgaolong ya Afrika ke seemo se se tshwanetseng go tsibogelwa ka jaana se ama botsogo jwa setšhaba jaaka ba lephata la botsogo ba mahatshehatse ba supile. Ba gaetsho go rebolwa mo ke go supa tota fa bolwetse jwa mpox bo le botlhabetsi mo botsogong jwa setšhaba ebile bo tshwanetse go tsewa ka tlhoafalo go ipaakanyetswa masaitsiweng a ka tlisiwang ke bolwetse jo. Yaanong tswala ha ile gore mo Botswana re se re boitemogele go a tshwenya ka gore yaanong re setse re bola mo go South Africa go ile gore le bone ba ntse ba sana bone bolwetse bo dipalo yaanong di a gola gompieno re setse re bua dipalo tsa batho ba le 2024 go ngono ho ibile ba bangwe ba setse ba letlhagetswe ke botshelo yaanong go supa gore ka gore rona ibile ka ha ile gore re amana le South Africa ka teng melelwane ya rona ke masika ya rona yalo go botlhokwa gore e be re lebile seemo gore a ne ga re iphitlhele rona e be le gore yaanong bolwetse bo setse bo simotse go anama mo Botswana yaanong go botlhokwa gore le gone re nne re ntse re lebile seemo go netefatsa gore ra protecta mo le mongwe bile ha ile gore go teng re le ke gore re bo contain so dipalo tsa batho ba ile gore gantsi ke la batho gantsi ba ile gore ba at risk o tla gore ke batho gongwe ba ile gore masole a mmele a bone gongwe ga a go tlasenyana kana ba na le bokwa bongwe ya ka batho ba ile gore ba tshela ka bolwetse bone ba HIV gongwe ba sa nwe dipilisi sente o tla gore ke batho ba le gore gongwe ba ka re ha ba tsama ke mogare yo ba helle ba balwa thata kana batho ba gongwe ba dikankere batho ba le gore ba pregnant women le bana ba le gore ba ka tsaya dingwaga tsa bo 1 yalo ke vulnerable groups ba le gore ha mogaro ba ithala bone o ka ba tsenya mo diphatseng motho go na le motho mongwe le mongwe le gore o ka tsama ke mogare yo kana mehuta one e ke buileng ke mebedi ke o le gore go DRC mohuta one wa go DRC o bogale thata o ha o tshwantsanya le mohuta one mo go West Africa yo mongwe o le gore one o ke one wa nameng le ha se ka bophara o mild o ta le mild batwana ma motho ya no re tsoga le one gore one mohuta o bogale le one ha o ka simola go anama o ka re tsenya mo diphatseng ka gore one ga se gore ke khanya bathoela ba vulnerable but o gona gore o hele o heketsa le bona bathoela gore tota ga bana dikaitse di kalokalo tsa makwa mangwe. E re ntswa mo lefatsheng la rona re ise re nne le pego ya bolwetse jwa mpox thuto go ya go setšhabeng ka bolwetse jo ke konokono gore setšhaba ba itse tse ba ka di dirang go iphemela ga mmogo le go lemoga dikai tsa bolwetse jo. A go na le dithathobo tse di ka dirwang go thomamisa fa motho a tsenwe ke bolwetse jwa mpox.
go na le dithathobo tseo tse e leng goreng di teng tse e leng goreng di ka re harologanyetsa goreng bo bogwata bo bone bo ke bofe bo e leng goreng ra bo molwetse wa bana le jone. Mme ha go ntse nyalo se se tona pele ga re ka bua ka dithathobo se se botlhokwa bogolo segolo ke tsone di matute a o tshwanang ke goreng ra dirise goreng re go thathoba bone bolwetse bo. Go na le goreng o ka tsaya matute a ka nna mararo. Santha ke goreng ya ka ke tlhalositse goreng disotse kana di bogwata bo tswa mo mahelong a mantsi mo mmeleng. So ba botse gore tshwanna ke goreng ha o tsaya matute a o bo go bona goreng o tsaya mo dikarolong tse pedi tse di harologaneng. Go ta tswa mo goreng o lebeletse molwetse ka tsela e ntseng yang gore me bile mo disontse ke dife tse e leng goreng di ka ntsha tsone matute a e leng goreng ke a thwathwa a ibile a sologetsang goreng a ka ntsha dithathobo tse e leng goreng di ka tshepagala. Re ntse re le gone go re lebeletse gone go thathoba bolwetse bo. Go na le matute a mangwe gape a mo mmeleng a e leng goreng a ka dirisiwa bogolo yang ha e leng goreng molwetse o tabo a amane le molwetse gongwe go nnile le yo e leng gore mo lapeng mo rate re go bitse re ke contact tracing. Ha e le gore molwetse mongwe mo lapeng o ne a tshwarwa ka bolwetse bo mme be le gore be re bata go thathoba ba e leng gore ba kile ba amana le bone kana ba o bone ba bo ba ise ba itshupi ka dikai. E ba motho a ka ipotsa gore yaanong ba iseng ba itshupi ka dikai ra go ba thathoba yang ka goreng go sa tswa go bua goreng go tsewa matute. Yaanong ba ke bone ba e leng goreng yaanong re tabo re tsaya mo re go bitsang re throat swab. O tsaya swab ye o bo o e tseela mo magalapeng a molwetse. Go na le gore gape o ka tsaya madi kana ha yaanong re bua ka ba e leng gore ba tabo ba sa itshupi ka dikai ba e leng gore re tabo re setse yaanong re dira mo go teng contact tracing. Ha o sa tswa go nna le o e leng gore mo lapeng o taba a tshwere ka bolwetse. So ba o le bone go na le goreng gape o bo o ka tsaya madi e be ka nna nngwe ya dilo tse e leng gore di ka dirisiwa go thathoba bolwetse bo. Dithathobo tse di tseneletseng di a dirwa go rifatsa fa motho a amilwe ke bolwetse jwa Mpox. A bolwetse jwa Mpox bo na le kalafi mme ebile ba ba setseng ba amilwe ke bolwetse jo ba fiwa dithuso dife tsa botsogo. Batho ba rona ba tsa botsogo kana baoki kana dingaka ko ditleliniking ra ba rutuntsha ka go itse gore ba tshwara molwetse wa Mpox jang. So se se tona ke gone gore motho o tshwanetse gore a itse gore o tshwanetse gore a isolate gore a itshegela ha thoko a tswa mo setšhabeng go ithele nako e leng gore o kgona gore a ba gola. Go botlhokwa ka gore tota so se tona ke gone gore le ka gore re hokotse kgonagalo ya kana miso ya bolwetse bo. Mme hela ya ka ke supile dinako tse dintsi ya be le bolwetse bo botang e le mild disease e thokana le supportive care mo e leng gore o bata motho a nwa di fluids kana ana well hydrated a je maungo a kgona gore a tsosolose masole a mmele a gagwe. Tsone dio tsa mohuta o tse e leng gore ga di bake sepe se kalo mme hela se botlhokwa ke gone gore ba ikgolaganye le ba botsogo go ta go ba thusa le go natahatsa gone gore re confirm gore a ke bone bolwetse ba Mpox kana ga se bone. Go gontsi mo setšhaba se ka se dirang go thibela go amiwa ke bolwetse jwa Mpox ga mmogo le gone go thibela go anama ga bolwetse. Setšhaba se gakololwa gore ba tseye boikarabelo bofe go iphemela mo go tsenweng ke bolwetse jwa Mpox. Jaaka ne re ka ya gore re le ba lephata lone la Botswana Public Health Institute le itebagantseng le botsogo jwa setšhaba re tse thoko mo nakong ya gompieno gore ko lehatshe le re bapileng lone la Aforika Borwa go na le ba setse ba kwadise dipalo di ka tshwara 20 mme mo go tsone go na le ba le bararo ba ileng gore ka go tlhoka lesego ba tlhokagetseng tateng ya bolwetse jone jwa Mpox. Jaanong fa o lebeletse kamano ya rona le Aforika Borwa ke batho re go temantu go sha mabapi
jaanong re tshwanela go le maleba go tshwanetse ebile go siame gore re tsibose batswana gore go seemo sa mpox kwa Aforika Borwa jaanong go ne go tlhokagala gore le rona re eme ka dinao re bone gore re se hema jang mme ke sone se gompieno re gakololang batswana gore betsho fa o belaela gore o ka tswa ona le mogareo kgotsa dikai tsa bolwetse jwa mpox o ka tsenya pipamolomo kgotsa maske mme se segolo thata e le gone go ikgapa mo bathong gore o seke wa anamisa jone bolwetse jonejo. Dipaka di change-ile dipaka ga e sa tlhola e le tsele tsa maloba ke ya ka gompieno ya ka re bua monkeypox e setseng e bitswa gote mpox mme re bua mo bathong pele ne re itse gore malwetse a diphologolo a helela mo diphologolong malwetse a batho a helela mo bathong mme gompieno re iphithela ile goreng ka goreng dipaka di phetogile re kopana le diphologolo le batho bangwe le bone ba se ba rua le tsone di tshwenetse ke go sone ka mo e leng gore re iphithela ile gore yaano le rona re le batho ra amiwa ke malwetse a ileng goreng ke malwetse a nka bong gote ke a diphologolo yaano sebe se re ra se re ka nako tsothe ha rena le diphologolo tse re di ruile kana le ha re le mo maetong re ile gone ko maetong a boikhutso ka nako tsothe re iphaphe mo go tsone ha go hilwe di kaitsa goreng a diphologolo di ska tsa tshwarwa ka gore ka mo go re dibela mo gone malwetse a tshwanang lone malwetse a ga le mo diphologolong a ka nna se ka nna borai ka gore tsone di setse di atwaetse mo gongwe go ate go nne le mo go teng bate ba go bitse ba re ke di-commensal kana di-normal flora gore bolwetse bo o mogare o leng goreng o mo phologolong ye o kgona gore yona o bo sa imelle ya ka ile goreng o ta bo huduga yaanong o ta mo go wena yaanong ya go ta e nna bolwetse bo e leng goreng bo simolola bo nna diphatsa so ke gone ka mo e leng goreng ka dipaka di fetogile re setse re tshela le diphologolo re iphithela re setse rana re amiwa ke malwetse a e leng goreng nka bo gote ke a diphologolo re tshwanna ke gore be re ka ipababelela ka methale ka dipaka ha re ama ka tsela e re amanang ka teng le diphologolo. Melaetsa ya thibelo ka go farologana e anamisitswe go thagisa setšhaba ka bolwetse jwa mpox ka jalo go lwantsha le go thibela go anama ga bolwetse jo ke seabe sa rona fela rothe seabe sa setšhaba ke eng mo go thibeleng go amiwa ke bolwetse jo ke tle gore di-sign tsa teng ke o tla bona dintho hela mo mmeleng wa gago and apart from that I guess fa o bona dintho hela o sa itse gore di tswa kae and le wena o feel gore nya a listen tota go botlhokwa gore o ye dinakeng pele gore ba go check pele ba go bona gore o lola eng gongwe ke ga se sepehela mare ga gona go nna go monkeypox kana anything else go teletse go te gona le bolwetse jo bona o tswa diso hela o sa itse gore diso tsa teki tsa eng mme diso tseo ga o di bona hela o na le diso tseo kuro o tabogela hospital o bone ba bongaka gore ba te ba go thathiwa ba bone gore bolwetse bo e ka tswa ile gore ga bona di sotsone tso sa di toelang like re dumela gore malwetse a bommokwane kana sala ka tsamaile this days ga bona le ka old age ne re itse gore le bana na ka go tsena santse le monyana la associated gongwe le thuto wa confisa le thuto mme ya ka re o bona di ka itsa go nnalo se nka se rotoetsang ke rotoetsa ela gore ikopanye le ba botsogo ka bona go jo bo ka kgonagala ba tshelwana ga ngwe le ke yone gore kgakologela bangwe ka wena ba o tshela le bone gore se ka toga wa ba tshela jone bolwetse ja go nna ja kgang e le gore rona re ka e dira re le bantsi we know we love pest mara as for now because ke malwetse a e logora tsana kwa ne rileng a ba heta so in meantime re rotoetsa gape le go gakolola gore batho ba emise go tshameka le diphologolo kana go associate le sone for nakonyane e rileng gore seemo se re sibogela and by so doing ke akanya gore ba ka hokotsega because bo tswa mo diphologolo lefatshe la Botswana le lone ga la salela ko morago ka le tsere ditshwetso tse di maleba go ipaakanyetsa go tsibogela seemo sepe se se ka thagogang mabapi le bolwetse jwa mpox ta re wetse thulaganyo re utlwa gore lephata le ipaakantse go le kae
se se teng ke gore re le lephata re ne ra tsaya bodiredi jwa botsogo mo re ka reng di-DHMT tse tsotlhe tsa lehatshe la Botswana khutlong tse nne tsa lehatshe leno ra ba ruta ra ba bontsha ditsela le ditsetlana tse di dirisiwang le go lejwa ha go amanwa le mpox ebile mo nako e re leng mo gone le bone ba setse ba le pudimatseba ba ipaakanyeditse go bona gore go ka nna le matlhasedi a pehela ba bo ba le malala a laotswe re na le ba Port Health ba e leng gore le bone ba tlhokometse melelwane ya rona mmele ba botsogo jaanong le bone ba na le tse ba di lebileng tse di supang gore ha motho a goroga ba lebella dikaedi pele a hetela go ba immigration jalo ke le dingwe tsa ditsela tse ileng gore re leka ka bojotlhe go netehatsa gore re malala a laotswe go netehatsa gore Batswana ga ba lwale mme se botlhokwa e le gone gore se re anamise molaetsa gore fa o ka nna le bolwetse jo number 1 nna ko lapeng o leke gore o skwa tsena wa amana le ba bangwe wa anamisa bolwetse ke sone se ntseng ke se tlhalosa gape gore le gone ko melwaneng re na le ba RCCE ba dirile yone melaetsa ya go tshwana le yone eo le tsone dithulaganyo di tshwana le tsone tsa lona tsa botsogo tse e leng gore di maleba di go anamisa molaetsa gore motho wetso fa o tlola o ya ko Afrika Borwa tota se Afrika Borwa hela le gope ko ya nteng ipaballe fa o bona fa ke teng ga se ha o tsamang teng sentle tsenya sepipa molomo le gone go tswalla o tlhapa diatla kgapetsa ka molora go bola megarepe ka tswanye le teng tota lephata la botsogo le lone le kalana le ka hatlase ga botsogo la BPHI le malala a laotswe le lebile seemo sa gore go ka tlhagoga eng mme le tsone seemo sa mpox re ntse re ikamanya le bone ba botsogo kwa Afrika Borwa go netehatsa gore melao le ditsetlana tsa rona di a tsamaelana le go bona gore seelo sa bone sa bolwetse se tsamaya kae mme re tswella re gakolla bone ba rona gore ba tswelle ka go itlhokomela. Ladies and gentlemen, the government of Botswana is prepared to test for mpox as needed. Our laboratory network has been strengthened during COVID-19 pandemic. Puso ya lefatshe leno e malala a laotswe go simolodisa ditlhatlhobo tsa bolwetse jo le mafelo a tlhatlhobo a mo seemong se se nametsang ka jaana a sala a baakantswe ka nako ya segajaja sa bolwetse jwa COVID-19. Bagaetsho gakologelwang gore bolwetse jwa mpox bo bakiwa ke mogare ka jalo bo sena kalafi. Kgang e botlhokwa ke gore motho yo a amilweng ke bolwetse jo a iphape go fokotsa kanamo ya jone. Kwa dikokelong tsa rona go ralla lefatshe leno ka bophara go na le melemo e ka thusang go fokotsa manokonoko a dikai tsa bolwetse jo jwa mpox. Go setse go na le mekento ya itshireletso ya bolwetse jwa mpox le fa ise simolole go tsenngwa mo tirisong. Mo sebakeng se ka jaana go santse go lebeletswe seemo sa bolwetse lephata la botsogo le lone le ipaakanyetsa se fa nako ya mekento e setse e goroga. E re ntswa re ise re gatise pego epe ya motho yo a amilweng ke bolwetse jwa mpox. Lefatshe la rona la Botswana le malala a laotswe go tsibogela ka bofefo se se ka diragalang. Ka jaana ba lekalana la BPHI ba lebile seemo surveillance. Go setse go simolotswe go tlhatlhobelwa bolwetse jo ko melelwaneng mengwe ya lefatshe leno. Ke batla go tsaya sebaka se ke tshepisa tšhaba ya lefatshe la rona gore re lephata la botsogo re tla dira gotlhe go baballa botsogo jwa setšhaba. Ke tswella ke gakolola setšhaba go reetsa dikgakololo tsa ba botsogo. Le yone melaetsa tota e reediwe ko go ba maleba jaaka ba lephata la botsogo. Ba iphape mo go reetseng dikgang tse di senang boammaaruri tse gantsi di begwa mo maranyaneng ka ditsisaketsaetsego. Lephata la botsogo le tla tswella le rwele boikarabelo jwa go itsise setšhaba ka dikgang di pehela tse di amang bolwetse jwa mpox.